mon tato si vinga mal faftai le tua ili nei foi Taeao whai tato toi mau mai ili lona lo whamano na ngalelei patalo fatu le malo so tato watu no awa foi lau mai moanga lau po kalame masani o Tupulaga mo Taeao for the generation for tomorrow ia solulu o mau fatalo fatu foi ia o lau so atau le sunga ia tia good morning tia. Good morning, friends, and good morning, Samoa, and welcome back. You know what it is. It is Wednesday, 9 a.m. to 10 a.m. live, Generation for Tomorrow, or Tupulaga mo Taeao, brought to you by TV3 and Brown Girl Woke. As you have known, as you should know, we are members of Brown Girl Woke, a nonprofit organization that teaches the youth to deal with critical issues happening in Samoa. Today, like all other mornings, I am very, very honored to introduce to you our first special guest for today, the president of the NRL Toa Samoa. Rugby League Samoa, forgive me, and I will give him the floor to introduce himself and give us a little brief about his work. Good morning. Blessed good morning, Samoa. Praise God for guiding us through the night and giving us another new day. Yeah, my Lord for lau, my Lord for ili. So toa, yeah, not for ili. I don't think I need that much of introduction, as I'm sure you all know me. I've been with the Rugby League Samoa since 2007. Yeah, still here, and I'm a babysitter in the main, and a houseboy doing the cooking, and but on the other hand, I'm a public practitioner for one of the small accounting firm, Paunga, chartered accountant, Australia, New Zealand, and also partner for and Associates, public accountants in American Samoa. So that's a little bit of, and also a lay preacher with my Methodist church at Matafili. That's yeah. So a bit of everything, you know, from Kuoli to Pamu, and you know everything. So that's why a lot of people they misinterpret me sometimes, because you know they don't know whether I'm telling the truth or not. Yeah, most of the times, because it's hard to a subtle sort of character. But I think, yeah, thank God for all His blessings and myriads of His love upon all of us. Yes. Thank you. Amen. Thank you. Welcome. Really, really honored to have you here. Taeao afionga sua. Te tono lewa mai mo tato watu no ia itam whainga fo alum whana o lo whapena on talo tato Toa Samoa. Mai mnatu fo ua whawhiawhia ina le mamalo sio tato watu no al whawsiri lewa fionga so o ha mene tato Toa Samoa. O lai o lo ta pena tato au pe whian whaasoa toi fo inisio ala leo. E umai a fo i lava mo moena i lava yaso i le mwhaun tato tuea o lai pe. We move on. So we move by te mi woman na va nga e o lo ia tato e ona fa so fo ia uma le mo tali le mo tai e to la volaso na mo mo mata po inga so tato tunu no man ia tato au wi la fo to tele la vea ma e fo io lo ia ai o lo ia i lava au tau lo ia fo le nganga le li fa tasi malum fa na mo se fo tato pulenga ia ma tato komiti fo ni so so io tato malo lo au ia to fo ile ile fa mo le por la lang Partai su a le pe ona eta o to te leo lo fa pena no fa mo lia pe la via a o tau ye se poling on tato Toa Samoa le tulang yo no yo ma tau le fa ai lui me yo tau e te alu e te oti ai ile mfailana ye se there's no room for weakness wai fo ilava wa ya ye filfilie tau ina tau ai le so mun mul do or die. Think big or go home. And that's the motto and the strategy that carries out to where we are now. Never give up, no matter the circumstances. Thank you very much for that. Ma lo fatai e ui al man malo se tato Toa Samoa e o te tautono lo iai pia whawhitau li malu i tau o lo whea ngai mana uso. Ia mai se lava lai lunga o penga te whailangi toa tele o e whai se tato Toa Samoa. Ia ele ngata ilia i o le tele fo o i la to lo whai tio ia tato tamata alu. Pe o tulanga le a iai se o e tau sila fia o iai se whawhitau li po se rui tau o lo whapenga o na sa ya imane au soi
le Toa Samoa. Moni lava ia o mea whatusainga o mea pola motu I tua. Mea solo where solo ai vai pe a e o tonuli. Se mea la tatou ano I fuai I nga whai tionga whapena lava iai lava ia tangata whapena. Pei la whafoi o lwa pe alu tu unga. Ele mpaiona e vese si ele mpaiona halo whatasi male. Ma mawhai le wa, toi o whai le pita le wa. Ia o le ngangana, le fise mea la a whai nei fua mawhau tamati ia tūlang. We take the positive, don't focus on the negative. Apena fo ele journey le ana iai pe ono whai atu. Mata mai lava ono tono lakpili ki po lua fe marfitu. Tele yo lu taun whaafitau, tele fo yo tangata whai, pe ono wha alusawa. Ioi, ia langa e ango iei. Ni le se me mo, ai pe ono whai atu le si whasoa. E te tatalo mo tangata na. Keep your friends close, keep your enemies closer, and pray for your enemies to God to bless them. Because when God bless them, you will get the blessings in many folds. La le umanu ia, le wo ol final tatou au. Le se sin manatu mai lo talo mai lo ilo le wo ole. Il grand final le pola lang. Ia, o vi ingo le tua, nga ata tu tu tala noi me tua. Mai ma wait for time. You don't waste our time me papi. Yeah, let's focus on the positive, move forward. Move on. Pay out the minute ta fai na tatou au ia ngelani am tanga la. Fa so mai foi sta tatou assistant coach. Vai la lo fai lotu. Move on. Heads up. We cannot determine the past. Yes. We cannot change the past, but we can determine the future. Pena for savalinga la vai lo langan nei. Ai te patau lai lavas. Keep your focus on God for guidance. Because there's no one else in Payonga to make you strong and stay the course. Still believe in what you think it's right. Mai wharongalonga musunga le nganga. Nga tere lau fo is taimi fai whaatangata o tatou whaiwa. Ai ngalo ai. I le nganga e tai tō lua mai tātou. Mai te talo I le nganga man tua fo ilana I luanga. O le nganga leima le nganga le anga. I la taimi ma lo I fo le nganga le anga. Ia tele ona ma lo le nganga le nganga o le li. Pafitaisu o te tatonu le Taeao la sa lea sa whape ona whai le tālonga lea ma ingelangi o le tele o reaction po I la tō fo I sa e o lava I Tupulaga o se tātou atunua whapea tangata matua sa malingi no I mat e leon tātou whaemo sina video lea e whaalia mai ai le langona fia o tangata I lea Taeao ona toi tadiu mai leo tātou pokalami. Ia le manato le langona fia na o le malu le atunu I na o Faafouina talonga ma le manu ia I le ale ali o
o kitene le afa mulu tatou talonga ia o te manatua le afainga singa malolonga o te taliu mai le tatou pokalame. Toi whatalo whatu toi tari umana tātou po kalami o Tupulaga mo Taeao for generation for tomorrow. Tia? Yes, welcome back, Samoa. If you have just tuned in, this is Generation for Tomorrow, still here with our special guest for this morning. And I'd like to ask him, Mr. President, so much has been happening, in Samoa, with the school fights, and also let's not forget the hike in suicide rates. I'd like to ask, in your opinion, what is the best way to cope with all these upcoming issues, with the youth? I know, biblically speaking, Matthew 24 states that all these sort of things happen. The war in Russia, worldwide, international, but looking at what's been happening here in our country, we had the COVID, we had lots of challenges. There hasn't been any school fights for a while. Yeah. I'm speaking from experience. I'm an ex-St. Joseph's student. We used to involve in these fights,
But when you grow up and then you realize that was all a waste of time. It was just a bride at the time, and looking back, you ask yourself, well, if only I did this, if only I do that, I wouldn't be here. So the social media plays a big impact on the lives of generations and children, even my kids as well. And it's really hard to control. And I recall when it was first introduced, Australia and the NRL and the Rugby League introduced the cyberbullying program, in order to control the kids from, because you witness some of the kids, some they don't go to school, they play PUBG or PUBG game at night, the whole night. Yeah, but that's the truth. Yeah. I have my nephews, and and it's a challenge for us too. And we're praying God to give us understanding hearts how to cope with them, because if you beat them up, it's not going to work, and it doesn't help. But I think sports plays a bigger part with this, because it gives you the control. I think I'm speaking from when I was in university. I played Premier League in the first year, and then thinking of the second year, there will be a lot of schoolwork. Then I went and played social rugby with my Samoan brothers at Canterbury. But I ended up failing a lot of papers, because playing social rugby, you don't have that commitment to your school work, and then you go there, play social rugby, and then you drink, and don't know. No, but I'm sharing this experience, which is, I think it will be helpful for all our young generations. Because looking back now, I have the friends that, we grew up, they did well at school, but I'm more or less a late bloomer, didn't do good at school. Yeah. Grades were average, yeah, and but I think it's a blessing that I ended up getting a government scholarship at the end, and then it was a lot of challenges when I went there and finished the degree and then come back, and then but my advice to all our kids, our students, if you really want to be a tour, there goes to show like what's happening in the world now with our tour team. And if you really want to fight, us Marist, we have a boxing competition, and also the Samoa Boxing Association. Look at those guys, Ato, and that's ngai lo ai ka me ki ko loko le ho ai le on malo vale so fa ali ali so le me fa pia ya ko nga va fa penga. And also sometimes it's sports driven. It's a sports driven fight, because like some school, they can't take the whaiainga. It's same with what's happening now with us in Tonga. There's still some other Tongan friends that, they can't accept the defeat. In England as well. Yeah, but at the end of the day, sports was meant to change the world. It was meant to inspire people. It was meant that sports has the language that they speak to youth, that they understand. And like look at it with the Toa Samoa and the Manu Samoa, the involvement, and I think it's the kids that really has that influence on their parents to go and support the parades, do shout outs and sending messages to the boys, and that's an encouragement for the team as well. So it's good, but on another hand, there's always a negative side of everything. Just like anything, like food. Food is there for you to satisfy hunger and survive. But and if you look at me, I used to be a center, but now, So I think your only competitor is yourself. Yeah. You need to control yourself with everything. And my advice to our younger generation, speak out, talk open, your mind sometimes. That's why the rate of suicide, is going up high. The thinking and from the old generations back then, whenever something happened, like a boyfriend and a girlfriend, when a girlfriend dumped the guy,
or the guy times the girl, you come and compose a song, you sing it up, and it's all So always ask the question to your kids, are you okay? To anyone, are you okay? That's a very simple question, but it means a lot. Yes. Yeah, it means the world to other people. Are you okay? Is there anything that because that's how we are and that's how we were taught. A classic example is that case that on the media, one of the English players, under investigated for something in UK in the hotel. But when some of the media ask us, we can't say anything because at the end of the day we have to protect that player too, because that's how we work in the league code. We have to protect that player, that English player, because at the end of the day we are all brothers. Maybe it's the heat of the moment with how they take defeat, because if they compare the 66 results in the beginning and then the 26 result in the end, which one is the best? Yeah, so that's. But we pray for our children. That's the prayer every day. Them to go to school. Oh, if it's me it's not easy now. Not easy, it's very expensive for school fees and also very expensive for everything. The inflation rate is expected to going up by 8.8% next year, and it will continue to increase. But if you look at the parades, a lot of cars. So I think they're spending a lot of money on petrol, and their time, and so we praise and we thank you for your support. But lalo for it. Yeah, he faithful for imako. Lo ye foi kako ainga kaus ile fa ka wanga vale. Ile ai ase se le yo kia langonga inga ua fa mangue inga kako au ulanga le wo yai artua lalo. Ya fa kai lava sa mo lo kapo inga. Fa kai ya ai ko lalo. Ai kako priorities. We have priorities at home. Ile ko kau fa ilo inga ko lang suam ko. Leo mo mo winga lo langi. Sa fai konga media. O me operate konga yang amaka fai me. A le wa fai sa mo fai an me ngakai. Wo ma ko inga loli o ko inga meses. O ave ai fu ama ma faali ai le le lango suo o le afo o ka ko mu. That's why esen manga yo ko nga Mandela. Sports has the power to unite a nation. And I think this World Cup has really united Samoa. Not just here in Samoa, but all around the globe. You're not even pointing fingers, who's this and who's that. No, we are all Samoa. Proud to be Samoa. 685, 684 for Samoa. La fai po kene ka ko Samoa I pango. Samoa fo I pango le ato Samoa. Ia o ka ko uso fo. Ke le fo la ko uso so ngia ka ko. So ai Tupulaga. I wouldn't make more came me real. Eighty for Kaufa Pia. I would have there make it if I'm a man. I love message. I love for go ainga my efia go. Ya, go angaya onga, ya, go anga for Kalunga. Fire calling you a quality. Fire ngakai. Ya, my wish of the inga. Ya, I say, Fasoa, Kulunga, Maru, Poisa, more pay. Why you was Kanaka late. A kilo foi meia kupu I Pupulaga. O meu ma foi langa o sa ola I foi I Salvalalu. O le turf, o le centro. E ai uma ko inga mea le leima mea le anga. I whaakau ai le pulu pe o le whaakau o sikaleki. Ko inga mea uma I whaapea. Ia langa la sa kau kāre mo le ala. La ho makomo ke loku I makawhiri. E mo I foi alai ka making se ola I Salvalalu sa le ufi kau fusim kau ma ko ngā fuafua. Ala wapi mlalo vai. Ia langa e o lava I muri vai o I makawhele ia makupulanga mai fo o ia pia e oi foi o loko le pia ia pe o le nganga ka ke o ia au nge ngalo me ka mo fa mo le ku fa mo foi le ko so se fai vai fenga ia
Ale ngata I lea o le Toa Samoa ua vea foi le mawhaitaitainga ai le ngata I lea o tālonga. Ia pei lava on tātou I loa o ese ia nuu po atu nuu o mai ia whanau ia. Ese foi a inga. Ai a ta alo nei ia tama ia pei lava uso I la tō umalam. A tonu foi sa o ngata ua le ia o ngai e fusu I nei taulanga le ngata I po I lea se fe ese a inga. E au lava ona tasi ia pei o mene o talong ele ngata I lea ta alo foi se au fili le Samoa ese nu o mai ai ta alo tasi lava le lotu pe o se o ngata ua foi lea I le malu foi so tatou atunu ai mai se lava Tupulaga lava o so tatou atunu ai pe o le aso le vai aso o mavai sa fai se fale lenga le vale o le fifi ma St Joseph ia I le Faafouina li foi na tupu mai ia o te falonglona tu foi e mafuanga ina ia mfai pe ona langolango tatou Toa Samoa ia o le ala o se fale lenga le I le vale o onga ia lua ia o mfai foi ona toi fie malo le atunu e fe wa I no fanga foi tele man taulanga. Thank you very much for that, Mr. President, for highlighting our parents talking to our kids, which is really, really important, and also the school fights and the hike in suicide. It's the things that are really, really happening in our community. But as you have mentioned, rugby does, and also sports in general does play a huge part. You know, it's all about discipline. And with social media, everyone's going to have haters. Everyone's going to have something negative to say, but it's all about you cannot control that, but it's about controlling how you react to that. And that is something that the legendary Mr. President has taught us this morning. I hope that you guys have gathered that much information, and also with his history and being an ex-student of St. Joseph, I'm sure a lot of them are watching. I didn't know that as well, which is something really great. But Prince? Ia, au te manatu lea wa tātou o melewaenga whai o tātou po kalame tātou mālo whalorungia mua le sunga le whiunga le iasua. Ia tu atu lawa noa sua pe ai seisi a te mainga po seisi whautuanga mo Tupulaga so tātou atunu ai te rei tua tātou po kalame. Maybe shout-outs if you want. We'll just do shout-outs if you must. Yeah, only... Yeah, well, you know, this shout-out thing, it's new to me. It was just my 12-year-old daughter that, you know, asked me for the boys to do shout-out. Yeah, I didn't know. Can you do a shout-out? Yeah. Yeah, shout-out to all the kids of Samoa. Yeah. All the generations, at school, high school, you were there to learn and for the future, because you are the future of Samoa. Not to do anything stupid, and don't let those simple things destroy the priorities and the reason why you're there. I think, you know, speaking for myself too, you know, that's why I'm still, you know, being resilient in the past and persevered with what people has, you know, the haters or not everyone, just a handful of people that, you know, questioning our administration, but with the coaching but you know, I've been relying on God's guidance, and now we're here. So praise Him, and I pray to bless everyone, bless Samoa, the whole of Samoa, not just the Toa Samoa playing, our Manu Samoa, all our sporting teams who are participating, and all the sons of Samoa in any other sports, boxing, MMA, football, everything. Ia whamanguia lea kua ia ke o ko umalava o tu alalo fo inisi fo o vaenga o tatu atunu ele ngata ineia atunu I fafa I fo isi o fa o ngale ngol tatu Toa Samoa fai la tu su nga tupe ma fa ta wei la to ofu fa mai o lusu lim pasen fa mo mole so ia o le nga oi le mele na ia I lava tatu company o le o ia le ia o umona mai ai o umona a ver fa tangana na nga la to le sponsor le mai tupe ma mela ngol tatu au ele o no fo tatu la kapiliki au ngani atu tatu watu nu intu nga tupe pe le ai o le tangi lima lava ma tupe mai tatu malum tupe mai paang ne a ver tatu au ia ma o tu lalo na ma le fa tuanga foi le ma le talo sanga ia a fai foi o na o mo sa tupe le I merchandise te Faafouina
Ia se sila se ule manu e tanga i ngat. Ia a mai se tupe tono ta development ia ia si le wo fa sala lau. Ia e mau mai tupe alu development ia o me a le fa nga ile ngorto e fa mol mole la o tala se yuli le tai le malofi se do se au vale so. Ai anga lele tua se tatu wa tunu mai se fo ia le lo Samoa fa fong ta po ai mai. Nei fa mo dia fo ile tua ia lam fa no fa tai fo in initiative. Ia mau ia va no e fa so ai fo ia Tupulaga. I tu inga issues fa pia. Are you okay? Ia man belia uso ia so tele io slogan ia wa mai campaign al Toa Samoa. Isa our fefe uso ia so never give up. Good to great. Apena ia o me ia fa fau ia le tatou sa ia mai se vai inga fo vale le ama le a unga la kapiliki ia e fa nga la vai le tua vai pe ia no fa atu ele sau le tua tangata ele sau ia sun tangata le imsa le na sau tangata salama se vai ia ma pe pelom kulu ia malo fa lava. Thank you very much for that, Mr. President. But I forgot to ask the one question that everyone is asking. Are we expecting our boys to come home after the games? Oh, very good question. And we are expecting our people. This is the money for the... We are expecting our people, because a lot of people are asking, but are you asking the question, how are you going to bring the boys back? Yeah. So I cannot say anything at this stage, because most of the boys and their families are there. So they're going to go on holiday after the tournament. But let's have faith. More, yeah. Pile kau faya, ya o ka ke manga o mai merka ko ak, ya ai o kulanga nga, ya le foi sei kalsanga foi ka ko malu, ya me se ku pe ma ya foi ku pe ave ka ku malu hunga ya o mas ka se la wa fe mai ma wela ia le 5 milion ya pe ye ka mai ya mai merka ko oka o se se le ali le fia mai nga se li ya fa ya ko foi ya ka ki aku i ko fa kanga mar ko fa ya ele o se au se o le au ka ko walo ka ko fa nga ya ko kali lo fisit yeah totally. There you have it, Samoa. So yeah, I hope our Prime Minister is watching now. I'm kidding. Over to you, Prince, before I wrap up. Yeah. Thank you very much. Any shout-outs? Tato le tato whaingana tato pokala me momoa le Faafouina tato pokala me momoa whaftai lo whionga sua mo le whaamano ino no taimi tato pokala me o le Tupulaga mo Taeao for Generation for Tomorrow. Tia? Yes, but stay tuned. We have our second set of special guests with us this morning. So, sit right there, stay tuned. We have more stuff. So we'll be right back right after this short commercial break. Don't go anywhere.
o te toi whatalo whantu toi tari uman tātou po kalame o Tupulaga mo a Taeao po Generation for Tomorrow. Yo leo mai tātou whatatanuanga ia malea fionga ia sua Presidente foi leo lakapiliki Samoa ai o nei Taeao po le vaenga longa lua tātou po kalame ia ua mawhaion a wai mai sui o le awale atunu o le under 20 po lalo I whalua su tausanga o I lātou fo I o filifilia ia wata miusanga whai foi ma ave fu o si o tātou atunu ia I whaangata maolo whapena na whai atunu mau whatalofa mwa whailoa I atu I atu suma. Ia whatalofa momona, whatalofa e sausango le atunu. Tapo inga ne o mātua. Whatalofa atua I lau sunga, Prince. Stai lava mo le. Ia, mo ne awano le au maua o mātou whatastasi me ni Taeao ia le au ngor whamoe ia tātou proclame ni Taeao. Ia leo na whairoa peo te suafa, ia o whapea foia la alwhanga, ia renga te ilea, ia o awa onga, ia po a onga foi sa o toa onga ai. Ia, lo ngoa San Paulo Astasi, sa mai la fia anga le tongo msa fotu, ia sa o tauina o le kolisi maurunga o Aveli. Ia, o Toa Samoa, ia lo ngoa ia moi vasa whatuafi, sa mai la fia anga mo taa, ia whapea ia lea waa, ia sa waa onga foi le kolisi maurunga le fifi, o ina foi sa a mata iona loa ia le taleni ne o lakapi. Ja, malo, alo ingo Kelvin Fepulea, sa mele fiongo lokupa. Ja, sa aonga I fafo I New Zealand warinkonge o sangako pakilesio. Malo whaftai, ia o sui na tātou awa sio tātou atunu, ia po tātou foi lalo I whalusu, tau sanga o lo whai mawe fua, a sio tātou atunu I le tamio sanga o whapenao na fau iai, a o te fia whaafsili atu o le aste fia fianga ia te o tō e ala lea I tālingi o lakapi. Ia, whaftai me whaafsili. Ia, ele tali atu lau fisili. Ia se whiwhianga ia te mātou. Whinga le relax mai mea o le olanga, whinga le o ngai e me focus ai ma wawa ai ai mo lumana. Ia, peo whiwhianga na ia te mātou. Ia te aulo ulawa tangata. Ia, taluna o talo lakapi. Whiwhia lava e whai. E ona se mea whatupu natu ia te au I mea tupu le olanga. Ia le ese foi ia mawhawhanga foi le mea leo le lakapi ia te au lava ia. Pe o se mea ave ese mai eilo mawhawhanga mai whawhita au I tono a inga. Nu mai kalesia. Pe o le lakapi lava ia e whai maa. Me fie lo o langa e te nau ia le lei le aso ma le aso pe o le o la kapila mana ia te au lava ia. Oh yeah, rugby's a kind of a big thing for me, you know, coming out of New Zealand. Kind of want to try and chase the dream of being a professional rugby player, and you know, I didn't know I had the talent until I had to actually put in the work, and you know, obviously, just want to thank God for the talent, you know, and yeah, so I'm pretty happy to be in Samoa with the opportunity of being in the junior Manu Samoa, and yeah, just really focus on the goal of you know, actually representing my country and actually, you know, getting some results for our people here in Samoa. Malo, Kevin, o le ala so oe a whaalangona iai no whiwhilia oe ave masui po tamta alo sio tātou atunu I lalo I whalusu tau sanga e whaima ave fua I atunu mamau. Yeah, it really depends on I guess on the people, and yeah, everyone's different, I guess, but yeah, really depends on the people, I guess. But yeah. La uso mo vasa o le peona awa peona usi la fia le uso le mo vasa sa fa pe foi ona talo I talonga foi sa fai tono la mo le University of Samoa ia po ia se fa la vea o le talingi le o la kapile o onga po na e se kia me uma. Ia. O tūlanga na o le nakapie o whaatasi mo lea. Ia.
Faafouina lava ia ao le fautuanga lava ia masani mai tuo tatou ainga. A o whaatasi lava la kapi ma le au. E so longa le lei lava mea uma. Awa o la kapi lava ia. E alo alua uma. A pe o tatou te tua lava le whaspepa. Whaua walu mana. O la kapi lava ia o se fianga leo leo la. Ma e o se mea fo e ave fu o mo tatou atunu. Aloha tai pe ono tanong longa ia pe ona e ta ua o tamtua ia le fifi ia o tatou po kalame o le tupulaga mo Taeao whatatano ina i whawhitau li whatupulaga ia o le ala o anginga i lunga le ea i lunga upenga te whailangi ia le telo whemisa i ma whesea inga whale o onga o te fia whasirira ia o le uso po ia iso whautuanga i alo foi whanau lo i tono le fifi au pe o le tamtua ia le fifi po ia foi sa fautuanga po sa tima inga o se fataita inga le lei foi se e avita maiti ele nga te leo ia o leo fitfilia o e fai ma sui o se tatu watu ia i faanga tama o la kapi ia e te tono lo avea pe o tama le Tai lava prince mo fafsi ia tu langa lava ia i fautuanga nei ia alum whanau o lo o fai ma whaalavelave tono le o i marketi ia Tai me foi o a onga le fifi e tupu lava ia mea o ma o le whawhitau li lava e tasi le atau sanga ma le atau sanga al fautuanga o mea o tupu ia e filongia ia tamaiti lema tamaiti whale tono polisi ia o inga lau tala e tau mawhai lava le si tamaiti ti ia whaleangan ma whawhau le si tamaiti ti o lo nau le a onga tam whai whatupu le vesi Ian tam whaila ia o i tail mate. E tupu ene ne vesi ia. O whia e tātou te mawhawhau ia tau walea ia o lato mātua. Tau walea lato nu mai ka le sia. Lau whautuanga lava i alum whanau o si o tātou atunu. Ia me se pēa le matou ko le sira rifi. O le ustai lava i mātua. Whaonga lava upo mātua. Aua tātou te alo mai mātua. Ele ngata foi le o mātua fo. E fo ia tangata mātua tono nu, pe o matai, pe o tonu lawa nā e au ai mai fo ele mawhauwhau tamaititi. A le alu i tono mea o matai. O nā e au mai fo ia te o ele mawhauwhau, whaamatua lo mawhauwhau a e sau tono le aonga ia e sau fus le ai. A e sau tono le aonga ia e maua le poto. Maua le ata mai ina ia whae mausau ngā luenga le lei. E aua tātou te ua nei tua mai nei mea whale tonu i tai māketi pe o nei fusuanga. Tai lawa ma le whafisi. E moni lava ia e tau si ai te rei whai foi le tūranga o ea. Te rei whai au le laipri au. Ge mea nge oe whai a koe i whanawa o ngā rei whiwhia whapea mai sisi ma oe fo. Tala wale uso ea Sam ia o te manatu o le tālengi le e se mana tāua ia te o le tālengi no le nakapi. An se e whamata tala o iei se whawhitau li o lua whawhitai ai talu le tālengi le o nakapi po se whawhitau le vale o e mau mātua, vale o e mau ainga, po le vale o e mau aonga. Ia po le whawhoi le o e masi o whalai lai. Whawhitai lava mo le whawhisili. Ia, e au lava e le nātia lava e le me manga le tunu ua me se le uso nei. La son na fina tu ua e hio tua ai. Alua e tu i mātu to teli. Au tom whai mai lava por kalame ni Taeao. No. Ia vai me lo tamai atea. Ala usola. Walu. Ia, temi neila. Filu sa ilo mafofau. E o te alu. Pele ai. Ia le. Mea nao lo whawhengtai. Lau whiwhiringa temi nei. E leo se whawhitauli. Ia
Faafouina ia Taeao. Nau se pele ia te mato. Lo whelon tau tua i le atunu. Se mato lan whanau, lan tau singa. Mato ai. Mato whiawhia i onga talini o tō whia mato i le atua. Ia, tai tono wār whiawhia o ia. Ro whiawhia lau talini mani mea o iai, sau whanau le ni Taeao. Ia, ni o pofi o mata mai nei taim. Ia pe o le tali atuna e lau fisili. I le whawhitau liwa i taim nei. Haftai Samuel le whailoina fo'i o lea tūlanga ia le nganga o le atua ia le whamaisinga fo'i le tina ia me se fo'i o tō le whanau ai le tali tonu o se talengi lea na awinga e lo tamai a te oe le ngata i lea o le emoni o le atua na awinga au te loanga na fisoso ani lo tamai ala le langolango ino e le talengi awane e whawaiwai pe fo e whautuanga le mātou po kalame Tupulaga mo a Taeao awane whawaiwai ai e whai se mea ia mawalunga se vi inga le atua ia mafia e foi lo a inga te tonu foi la veo to ma me fua ia a Samoa atoa i le whaangatama foi o lo whapena no to whasauni atuai ia le no to tra ua le atunu ia se aso le ato ua le atunu ia ma le au foi le ato ta alo le vasfo Ia temnei o sauni le mato malanga i le vaiaso fau le aso luas fuluono o Novema aso to'ana ilia e mato te tuela tunu e mato malanga atu i Tonga o le whamoemoe o le qualify lea i le Junior World Cup i le luafe lua tolu ia o le aunganga mato whamoemoe le vaiaso fau e mato tuela tunu mo se lua vaiaso pe tolu vaiaso e mato toe e abate te tamwhai lava i le whai ngata ia wale tapua inga na ia mato matua ia mato a inga e me se la tunu pele. Hello, Kelvin, words of encouragement and advice. We would like to ask you what your advice for the youth out there and all the youth that are watching for the talent that you got? Yeah, it's pretty simple. Obviously, everyone has talent, but it's just about putting in their hard work and consistency. And I really think God has a plan for all of us. Whatever talent that you have, whether it be in school, and personally, I wasn't really a good student in school. I was always on the field. Trying to be like Sonny Bill or anyone like that, trying to play rugby. But, at the end of the day, it's really simple, it's what our parents passed down to us. If you really want to go for something, whether it be boxing or anything, you just put in the hard work, consistency, and anything will happen for anyone, just put in the hard work. And also, I just want to say that for anyone that's wanting to try and be a professional rugby player, just start low. Look at your favorite player, whether it be position wise or anyone. And yeah. Thank you, Kevin. Sunga Sam, sau whautuanga fo'i po sau uputi mai Tupulaga le vosi o tātou atunu ia me se fo'i a vea o tōm whātaitainga ia i nisi fo'i o whawhitau lolo whapenao na lātou whtai ia le ngata fo'i lea ia o sau whamanosi au si o tina o uso lo tua whine ia masau whatalo whanei Taeao? Ia, whawhitai lava mo le whawhisili Prince. Ia, o la o whautuanga i along whanau. Tai tonu o tele o along whanau le o fie ta longa le la kapia o la fautuanga fataitai adu la kapi atonu a vere ta longa ne fai ma fofo lo langa e o te fa mai maua
ia oe I mea I tuina naunga o leo langa ma meleanga o leo langa tano ma faufau ma talanoa lava oe atu oe po sa o lau whiriwhiringa o whai o lau futuanga ia te oe tupulanga ma whanau o loo whaiare nei tūlanga le manaia I afoi I marketi pe ona lona silfia e tangata le mea o lea sa tupu taluai nei le I matangofia se vaai me se o taminei o alu solo I lunga o penga te whailangi le nei mea matanga sa tupu ia awhea mea o tupu awhea me whaima whātaitainga I isi a onga I nisi o along whanau o loo autawina I nisi o a onga ia whangata I loi I a mea aua ni toe whaia nā mea tasi tātou le uso e tasi pe o le tale tuna e lau whaafisili ia le tō si o mātou a inga ia si tina me se le uso ma to whaafine a me se a inga o toi ina Loa pea ia le loto teli. O alu nga ia e tu I tātou e toa tele whaawaunga luenga le sa ia whaia mo tātou. Whaaftai. Whaaftai, Sam. Mai wasa ia o te tantono le abnoa tāua le nei e mwhaiona e a me sau whautuanga tupulanga si o tātou watu. No, ia le ngata I lea o sau whātalofa I sau teine. Ia. O leo ia lom whanau le atunu foi o lo whafonga mai le nei Taeao. Ia. Se amano le foi ne matoi foi se whautuanga le nei a ona whatau wa. Ia whaonga le tāling. O le ale le tāling no ia o ia niki polo ke ngisi paskeki whaonga tau tāling. Whamua lava le ali I mea uma. O a whain tā ma whawhitau le olo o whea ngai ma oi. Ia e tuli vai lava le ali. E maua ai lo soani sili lo mawhawhau e meise lo ngam. E mawhai foi ona e alo mai foi. E soani foi le nganga pa ia ia te oi. E alo mai whawhitau. Pe vesi. Whaia ia tūlanga le mana ia I nofanga whaiteli. Ia tatalo lava le ali. A mai le malo se whaonga le tāling. Whaafia foi lo mawhauwhau. Ia I foi se nau tainga rau tāling. Pea e tūlmari le. Tai lava, Prince Mole. Whaafti. Ma lo whaaftai ia o te manato tātou po kalamena I nei Taeao. Ia I male au so nei o nātou fo I o soi whiwhilia se awa se tātou watu no. I lalo I fo le lua su tausanga. Whaaftai mo tō taim whaavanoa mo tātou po kalamena tupulanga mo a Taeao. Whaaftai fo I whautuanga o lo whapenao tō ti mai e I al whanau. Whaaftai fo ia mo ne avea I fo I o tō maare fu o si o tātou watu no. Ia I lea fo I whaanga tamo lapi. Ia to e tasi ala fsiri o na whauma o tātou po kalame. Leo na whailoa peo tō kalapulaka pi o lo whapenao tō mai ai. Ia. O te tālo I le kalapulaka pi mai le whionga mo tau. Olo tālo nei le Lauli Lions. Ia, kalapo vai moso. Champion. Ia lo kalapo le PSL so sa talo ia le kere nga afu le wali ia iskai ia vaftaila montato po kalamine Taeao ia moni atu vaftaima famalo ia ile tamai taipule ia taris tulifau ia malvai ngal brown care walk vaftai foi ia le tamai taipule TV free
ma lana ai whainga luenga mo le nei po kalame mātango fia whaftai fōi tātou mālo wharaoningia nei Taeao ia o le auso nei ia loa vea lava i lātou mawhua si o tātou wātunu. Ia mo le atu whamalo man whaftai malo si o tātou wātunu lo whapenao na mai mo mai tātou po kalame Tupulaga mo a Taeao whamalo atu fōi ila au RUGBY usa sa talo whapenao na saunea toi whai malanga le astonai o no tamio sanga lo whapenao whai i New Zealand. Whamalo atu foi e whatalofa atu ia i le tuaao tia, politinao tia, talofa lava manuia lo Taeao, anga leile atu e tiu te mwhaivo le nei Taeao, te manatu tātou po kalamina nei Taeao, tātou toi whailoa i le asalulu o le vai asfou, au nei Taeao, tau whasoifua.